راديو نور الهدى راديو نور الهدى سجلي أمة بلداتي نور الهدى سور قلبي مسلماتي نور الهدى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كبجمتوتا دقيفتوتا راديو نور الهدى الحمد لله غرغرس ربي قداتين سجنتا قويا كميسا قبني استديو سنجر أما سدود مانغا مجارمي بلتي تركنفن Daddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Daddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa qilleensi jaalalaa bubbisii halaala qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وبلو مسلمة يا دقي فتوة هردو فوتا تي في نور الهدى كيساو بروغراما daddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa bakkuma jirtan cufatti Aasiyaa jiraattanuu Afriiqiyaa jiraattanuu Ameerikaa Awurooppaa Awustiraaliyaa halkan guyyaa ittuma deebi'ee assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Odoo khara deebii gaafiilee takkaahu iyyannaa teeysaniitti odoo garangalleen duratti dhaamsa gartee cimaa waan nama culamaa'ii fi du'aataa fi mashaayikoota culamaa'ii biyya keeysaa laalu akkuma san abbootii shamarranii warreen biyya keeysa jiru akkuma san dhaamsaa dhiiroota warreen jaartiilee takkaahuu beera isaanii alatti erguu hojjechu akka hojjetaniif waa hunda dura yaa culamaa'oota keenya yaa mashaayikoota keenya yaa barsiisota keenya yaa du'aata keenya bakkuma jirtan cufattu kutaalee oromiyaa cufa odoo kutaa tanaa fi tana hin jenne akkuma san kutaalee biyya teenyaa ta adda addaa keeysa warreen afaan keenya kun isaaniif galuuf rabbuma tokkichaaf jecha waan dhaamsa dhaammannu kanaa ummataan nu gaya ummataan duratti mataa keeysanuuf kaayadha isiniin kun bakka bu'ootaa ambiyootaa fi rusultootaati biyya gartee jirtan cufatti yoo isin warruma waa barsiisu qofallee taatan warra minbara gubbaa jiru irratti mee dabarsa abbootii akkanatti ilmoo sa'anii alatti ergan kana jaarsootii beera isaanii alatti ergan kana akkuma san warreen bultiin jaariin dhokatanii jiruu jijjiiran najaanii warra alayyaa'u kana dhaamsi gurguddaan isinirraa feenu ta duraatii akka intalti dhalaa takka abbaanis alatti naa dalagi je'ee ergachuun akka haraamte kana ibsu warreen mana keessa taa'anii jaartii fi odoo rabbiin arrijaalu qawwaamuuna juu alatti erganii akkaawuntii banatanii waan jaartiin isaanii tun ala jiraattu waan isii mudatu waan isii hojjettu kan beeyin mana taa'anii horiinatti ergi jedhaniini horii isii kana kaan zinaan godhu kaan farshoon dhugu kaan manaan jaarratu oduma warri isiin irraa dhalatte jiru warreen akkanaatiif akkuma san warreen gartee sababaa gartee geelota isaanii bada'otiin bultii diiganii warreen akkanatti manaa yaa'u kana tanaaf jecha rabbuma keeysan ka isin uume sodaadha keeysaa'u abbootiin jaarsootiin ilmaan keeysan alatti erguu bakka teeysanii waan isin ergitu kana ittiin jiraachuu yoo isin rakkattee bultiin jaarrachuu fedhaa namaan arkadhee nasattari abbaa koo siin jette dalagaafin si ergee bultiif sin ergine jechuun akka sirratti haram ta'e beeki sababaa ta'eetiin
intalti tun waan biraa keessa yoo galte akka waan kanarraa gaafatamtu beeki yaa abbaan talaa ati hoo yaa ka amaanaan intala namaaniin bulfadheetiin haadha ilmaanii godha jettee fudhatte ka isii alatti ergitee horii gartee isiin ergitu kan nagaafattu malee warra keessanilleen gargaariin narratti ergi jechuudhaan akka feete horii kanatti taphattu guyyaa boruu waan rabbiin irraa si gaafatuuf kurfaawii taa'e wallaahi khasaaraan si dhaqqabdira duniyaa aakhiraa dhiisi duniyaa tanattillee keessaahuu warreen manaan jaaree mana maqaa jijjiirrate takkaahuu mana jaaree fixee jaartii biraatti fuudhee sababa kanaan dhalaa meeqaatu maraatee fayyaa dhabee arraa komunitii Itoophiyaa keessa jira rakkoo kanaati duuba tanaaf jecha akkuma san isin dagamtuun tan kabajaa siidhaa artee gurgurtee diinsiidhaa kopheen irra deemtee biyyarraa baatee bahar kana gubbaa qaxxaamurtee arra gartee biyya Yaman tana seentee asitti jaarsan qabu maal hin qabu jettee qaadii shayxaanaa irratti ni kaa'if gootu tachuma as baatee mas eega biyya Suudii tana seente akka rakkootti dhufte kana ifirraanfattee waan ilmoon namaa takkaa addunyaa tanarratti waan kana yoo sitti himne ati hin dhugoomsine shamarran keenya jidduutti argama duuba tanaaf jecha cufti keeysan rabbuma keeysan isin uume sodaadha duniyaa fokkattuu gabaabduu tanaa jettanii akka aakhiraan gartee aakhiraati isin gurgurree tana isin bira dhaamsa faayyan itti aansine iyyannaa gartee warra riqicha sunnaadha mee as dhihaadhaagaa waa warri gartee reeba'atee fuudhaaf taa'uu ergaa nutti ergataan kunoo dhaggeeffadhaame obboleessi keenya tokko akkiju riqicha sunnaati mee dhaggeeffadhaa yeroo hedduudhaan yaa nuural hudaa karaa keeysanitti waa hedduu ergadhee yaanni koo gama kiyyan keeysan hin geenyenaa fi deebisaan arkanne garuu ammoo taraa tana natti hammaatee dubbiin hokkeena geeysee rakkoon guddoon na mudatte karaan itti furamu karaan cinqiin furmaata itti arkadhu karaa keeysan kana malee hin jiru jecha rabbi kiyya abdachaa isin eeggachaadha gara keeysan iyyannaa tana ergadhe animmoo akkuma beeytanitti yeroo tana keessatti biyya alaatiin jira eegaan amajjaha taa'een boodetti aniin kun ilma dhiiraati umriin tiyya na deemti meenin carraaqa wahumaan carraaqe kanaa odoon nyaadhee takkaa bultiin jaarradhee ilmoo tiyyan agarree umriin na dhumuun ooltu jee tanaaf fuula bultii jaarrachuutti achi garagale eegaan bultii niin jaararratti muradheen boodatti waanin dandahuun sossooha guddaa godhe baddaa fi gammoojjii fi magaalaa fi baadiyyaa keessaas deeme intala takka gartee tanaaf taatuun barbaada odoon ji'u eegaan sossooha cimaa godheen boodatti intala takka ta biyya tiyyaa arkadhe wahuma ajaa'ibaati akkasittiin duuba intala tana ama tokkoo fi waa isii wajjin gaa haasawaa turree eegaan intala tana niin fuudharratti gartee muradhee isii tanaan hirriba wal dhoorkinee wal fayyadayneen boodatti intala tana ka'eetiin odoon isiin dubbisin intala adeera kiyyaa takkaa isii wajjiin barattu dubbii tana dhaggeeffadhaame yaa shamarran hedduu dagamaa jirtan intala adeera kiyyaa takkaa isii wajjiin geeleesiitii wajjiin baratanii akkasittiin intala adeera tiyyaa tana dubbise yaa addee tiyya intala kana akkanaa takkaan jaalladhe intalti sun geeleeteeti jedhanii mee intala tana waan isin qabdurraa naa odeysii bultii wajji jaarrachuu fedhaan jeen obboleettiin tiyyataniin ani je'e yaaduu intaltee adeera kiyyaa kun hoggaan akkana je ijatii siidhaa takkaa akkanaan hin laalini qaceellotti ija sii gargar banattee hafuura dheeraa eega baafatteen boodetti maal naan jette intalti ati fuudhaa barbaadu tun takkanaa jettee waan gurri namaallee dhagee hunfeene waan adda addaa gurra na guutte gaafaan dubbii kanaa isirraa dhagahu intala tana irratti waan akkanaa ani quban qabu je'eetiin jawwaala kiyya irraa cufadhe eegaan gartee gaa baatii takka taa'ee booda intaltee adeerra kiyyaatuun ilmuma namaati hijibuullee ni malti isittillee hinaafuun ni malti mee je'eetiin matuma kiyyaan achi garagale intala san dubbisee obbali bareedduun si kajeelaa ture siin fuudhuu fedhaa akkamii akkanattiin namallee sitti ergadhee ergaan nan qubsine duuba tanaaf himmee akkuma je'anittu akkuma arabni jiru
ما حك جلدك مثل ظفرك جعربني قامن اللي يوسي نياتي واني هراراسي باسو سيقوب سوق ان سخيتي اكو مجانيتو مي افانو مخيا تروي جئتين سدبدي اكمل التسين فودو فدا اما تونس انوما ودون برد هادي غرتي خنين برجيرات بتاتي دغان ندربچول لنوما مال جواب سيتي بوهما نانجتو ابو اتيا غوا دلاوا دلت ارغتو دلان دلدتي دلا كثير ارغتو انتلتي بدتي انت الادير خياجتي اتي لتي ارغتي سوني هل كني غويا هري بسيد ابديتي جاللتي في هيرو مفيتي تنافو عربو ده تليفون خيار كان قبتي بي خيتي تليفون نتي شفت اما بكتنتي وان انت كاد اجهين دغه انتلتي ادير خيا اوبليتي تي اكميت انا هيرو يا دجيتين يون اتشي غرغلي من مور بي خيشاتين غافت دجي عادات هنجتي كمورين بينوتي انتلتي اديرا اوبليتي دا مي ونين ان غافت دخون نموتك خياتي في اللي دواتاتي ملچون قلتو مي خرا نور الهدى خنتشي غرغلي غافين توني غرانا ما غرتي عالما في بيخا في ولا لا في دردرا في دم شمرني اللي هاجي سجيتين غافي تنتو خرخيسن ترفد مي تنرتي مال نانجتن آدان تنيهو مال جتي شريعة مال جتي يجا أبليس خينيون أبليس خينيا تدراتي يالم إسلامة تدراتي واني بيخوك عبدو بربولتي جارتشون سنة أنبيو تافر سلطوتاتي سنة غرتي نبي كنجلين عليه الصلاة والسلام أمة سائرت جبيسي لبس قولي يا معشر الشباب تزوجوا جتشو دان لبس قدا دبرسي فوني جيرين علمو نماتي علمو نمات كفوتي علمو دلودان الدنيا تنرتي نمني جراتشون دنديم غرو أتمو دوغنغوري قدان أتي دليتي دوغنغوري قدان أتي هجتي انت لتك تغرتي سيفتاتو تكتي جوداف واني سرتوري دور ربي قلتي خدبا مراسي أرقم سيسي مري هجون يا ربي انتلتنين أني ورتي جالت فورو فدوتوني يا ربي وخيري ناك أباتي بكنا خاهي جتي نقول نمسيسي نا ملا خرارنا خاهي جتي خدا ربي خي خدا تو سرتوري ودو إلمانا ماتي وجين ولمريهاتين سونيس أكامي تري أكتي مريهاتو هل كان قرتي دكنا هل كان جتشو مخيّا دكنا خيسة تائف ودونتين صلاة ركالة ما صلاة خمك أنسى صلاة مري ربي وجيني خجو صلاة سنقة صلاة دعاء استخارة جأمتو إسيسن قراتي ربي خيتي مريهاتو سرطري إنو ما سنبره التيتي أزغر قلتي ربي خيران فتي انت لا تكام مريهاتي سنبره التي إنو ما انت لا تكام مريهاتو اندورا لالو مسن كيسا هو ونقرتي أتي مريهاتشون سر توري هادتيتي في أبليتي تيتي في أداداتي في هابوتيتي إسان كان غسلا إرقتشو فيتو يرو صدف فادات دوغنغوري قدان كانكي انت لهالكني قويا هنشوفر اللي كمساسي وجين أكمتين إسا خنبا فدا إلما أدير خيا خنا هيروما جتي هالكني قويا سي بربادا جرتو سي فيادا جرتو تأسي فودون سيف علالي إسي سنين ديمين مكاناتنا دك يتي إسي إرجتشو غروتو غافا مو إسي وان كران تويتي انت لكنا تقيلي خيتي سن ناتي دبادو سنجت تيتي أتي فران إيجين انتكاهو بخاكاسي رتروب سيتي انتلتي أتي غرتي ننفو دجتي تون انت لكنا جتي عرب إسي ننكم نشوفا متوقو تي غرتي سيك أبني سيتي garuu ati ammoo siif dubbiin tun waan isii wajjin amat tokkoo fi cinaa turteef jecha rasaasa guddaa taatee sammuu ta'e adda si baafte haa ta'u gaggabdee eega bayfatteen boodatti ammoo wanni gaariin ati hojjette intalti dhalaa dhalumaa haadhatee si dhaltillee odoo taate ilmi namaa kunni dogongoraa isaan lamaan jidduu wal diddaan jiraachuun hin dhabdu jettee isii dubbisuudhaaf waan gaarii hojjette duba gaafatte dhooyte maal arkattere intala sanirraa wanni isiin si bu'aa si buufte maali wanni isiin si gammachiifteen ta duraatii obboleeysa ati yaa gowwa dhalaa waa dhalatti ergatanii intala gartee fiifuu ati fuudhuun siif halaalinatti erguun kakee wallaala keeti intalti gartee siifi
hirriiba dhabdee intala isuma gartee halkanii guyyaa si barbaaddu tana fuudhi malee arrabooda gartee hulaatiyya tilifoona kiyyaa harkaan qabattee beeksisin jettee hedduu waan ati firraan eegin himmataa si dhoytee waan beekumsa ati hin qabnellee si barsiifte maal intala adeeraa fuudhuun halaalii akka taate si barsiifte. Obboleessa ta duraa wanni siin jennu wanni sirra ture wanni siif dhaamnu siifi fakkaataa keetiifis siifi fakkaataa keetiifi shamarraniifis waa hunda dura diin rabbi baradha. Dhalaa takka gartee ta fuudhuu feetu tamtunaa halaalii tamtunaa haraamii baradhu tamtuna irratti haraamii tamtuna irratti halaalii barachuun akkuma san shamarraanis nama akkamiin heerumuu dandeenya akkam heerumuu hin danda'u jechuun odoo bultitti hin kaane barachuun dirqama. Garuu gama kee deebinee dhaamsi gartee siif dhaamnu yoo obboleessa keenya. Aadaa gartee gurraan dhageesse san kopheelleen baafatiin ifeetu kopheen irra deemi. Ali ibn Abi Xaalibitti hidhachuun sirratti haa jiraattu. Ali ibn Abi Xaalib eenyu duuba? Ali ibn Abi Xaalib eenyu? Ali ibn Abi Xaalib intala adeera isaa fuudhe. Intalti adeera isaa eenyu? Faaxima. Faaximaan ta eenyuti? Ta nabii keenyaati Muhammad alayhi salaatu wassalaam. علي بن أبي طالب بن عبد المطلب فاطمة بنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب المان أديرا شقيقة دوبة نافجج آداب الدو والربين حلال قولي حرام قوتو والربين حلال قولي حرام قوتو تحرام قولي حلال قوتو تنا علماء إبسا قدا قولني أمتها في إبسون نمني وانهم بيني برجون أكدر كامتات إسان رتي إسان يادتشفنا ati ammoo aadaa gartee badduu itti dhiisiiti karaa obboleettii diyattee taati duraan gaadaa turte sun garagali fuudhi yoo gartee gaa ummanni sirritti roorrisuu baate warreen aadaan sammuu isaanii keessa jirtu garuu dhaamsisii dhaamnu intala adeera keetiitiif ta duraanisa wal cinaa qabi adeerummaa fi shanyummaa fi jilbaa fi kanaan hin dagamini tamturra diin qabaa tamtu ibaadaa jabeessaa laalladhuuti intala diin qabdu filadhu feetee intala adeera keetii haa taatu ta duraan gartee ati gaadaa turte san haa taatu rabbiin duuba akkara caalu siif haa filuu siin jennaa obboleessa keenya. Riqicha sunnaa keessatti halammee isaadhaa akka jiru dhiiroo eenyu isaa jamoo isii dhaajja mee dhaggeeffadhaa jara keenya keessaa shamarran obboleettiin teenyetuun akka jettu ani geelee nama afuriin qaba jetti. Isin shanee isaa beekadha. Geelonni kiyya kun cuftinuu bultii jaaran jette. Takka qofaatiitu bultii keessatti fi sadii biyyarraa baan akkuma karaa jallina badaa irratti waliin mari'atanii anis jaarsa jalaa hin baatis ni baataa irratti proogiraama lafa kaayyatanii bultii diiganii yaa'anitti tasadeessaa tuni irraa booda'aanti. Isummaan tunuu jette halkanii guyyaa harkaa lafa rigachaa jirti. Geelowwan siidhatti dhaqqabuudhaaf jecha. Ani duuba tanaaf jechaam niin heeruma jee kaniin duraan ka'ee warri biyya keessaallee geelowwan kiyya gariin toltuu naa yaadanii intalaatis akka gurbaa akka jarasanii taataa ganda karan heerumini ganda biraa dhaqiitii ganda biraa irraa heerumii naan jedhanii duuba hoggaan itti ilaalu dhiirtiniin ganda kanaa deemee ganda biraa dhaqee heerumuus dhiirti dhiiruma. Akkuma jaraa kanattiin boru anis bultii irraa baha jeetiin bultumaa hojibbi. Duuba tanaaf jecha meeqeetiin firraa deemiiti haruma isaan bahan san atis bahii dhaqqabinaan jettammoo lakkii gadiin bahiniiti. Taa'ii bultii jaariiti biyyumatee keessa jiraadhu rabbi keetti irratti hirkadhuu naan jettan. Yaa shamarran gaafii tana gurraan dhageessan fedhii rabbiitiin akkana jennaanii mee gurra keessan أسكابا دقي فدا تدراتي أتيا أبليتي تينيا أنت لتين ربين قلته إن يتهي داجي إيتي نؤجج جيلوتا شريخوتا لك إن إرقما ساتي دانونجي أكم ننجي ربي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نمني وهي مريهة kan jecha isaa hordofanii dhaggeeffatanii baratanii jala deeman ergamaa kiyya jedha. Akkuma san gartee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ergamaa isaallee isaanuu
أنبيوت سندرا خندان دي ساني قبر وجد دام سلامي في فبهداه مقتدي أكنجين أكو مثلا نبي كنياس عليه الصلاة والسلام يون الدنيا رلي هنجرا نمني سنجلاياتا أمته والنبودها في صحابوتا خيرا إجوتي كروتي جلديما أمتا قرتك كأبي بكر عمر عثمان علي جيت دام سنو دامي يا أبليتتين نبي ربي عليه الصلاة والسلام دام سنو لفخايني الدنيا رادي من كيستي نمخنا هقاني في شريخة قد الديرا في الالة تسفر لا نمني بكم ولا مقعود مجي تكو ملكيتا قرتي نمشتو دكان شتو أبو خقور قروتي خما نراباتي بتجول لي باتو ولا سادورة دكان دورة كرسي سي غايتي سي وان أرقاو الرأي جيسا وقانا مشتو بتاتو شوك اللي رابنني تقرقرو وان أرقر رأي جيسا أمو خان أكا ورا قرتي ورشا مكيناتي في ورا تمتوتي نمني بكاج بسبيلة إنشاج أفكانشنا تاو وني سدك أبو إنشا في كانك إلاجي لا الفكين نبين كن يخل لفخاي إن تلتي تكاس يو جيلي تنجيلوم ما قرتي قسم ما شنيوم ما نقود وان أكنات اندقمت نموت كنا يهدت بودي جروسي لأن تليلتوش بودي شينا جتشو خلميسا نمني قرتي ورنما غاري وجين ديمو ودوني في نما خانا وجين والهرمو اللي باتني بكتك اللي هرمو باتني نما قرتي وجين ديمتو دلانس دلا وجين ديرتنس ديرا وجين نما وجين ديمتو وهما غاري رأدا جيسا نمني اللي يوسي أركي نمني خون إيسا أبلو خانا وجي ديما جا يوسم بداتي يؤتمو نما غاري رب صداتو نما مسجد الديمو خيري وجتو وجي ديمتي هذا أبانكت اللي نجمدا نمني اللي نسيف جمدا جيجو تنابجت إيرا في دلانيس نمني دوبا نما ربي صداتو خدين كابوش نيوم في قسمان أدون دجمنت خنا فلتني المنا ما ولين جرات شودا تنافي رب الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض جي والرئران تنخراها مرت والجالة تنكن قيا برو قبئ في نياتيتي إسجل ديمي بدي خيس قالوا داف شينا وداف جراتجي ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا كرجا يا ويلتها لم اتخذ فلانا خليلا جابر ودون قنا مدان دي برد أمة مسلمة قبل ديمي مالو مانكم مالو ما فين انت لكنا جل ديم مالي فين قربا كناتي وجين ديما جيقو يا نمني قبا إفنيات الرفاجة دوبا تاناف جج ولا يا أبلي أتمنتنا ونتشلالتي فودت جبا جرتو جرد برت ديفتي تكتي بلتي خي سابه دا فولتشا جرتو تانا إيغا جرت سنرت إفكيافتي واني تونيس أفريسان باهو فيتون ديرتي ديروما أني بلتي جارو جتي خرا وان الراقبت واللالتي أزغرقلتي غافين وغافتشو داف خرا دان دي نور الهداتين ركيتش سنة غافتشو داف رب ثواب سيها خطبو سنجل وني نتسي دام وهما ربي نما فدامي وهما نبي محمد عليه الصلاة أمة ساتي إبسي تدراتي يا أبليتي تينيا انتلتين فوني خبجا فوني دوا هيرمني جيرين نابر هيرمني برستخخيتي دوبا تاناف جج وني سيف دام قالوا ما قرتي من الراولي يافتو لا دين سجب سيفتو لا إسلام مرة والفقيستو لا جرو قرتي بلتي جارتي خبجا ديفتي على ديمتي لهانا خلونا تهو برباتو لا ما ألباتي خرادت زنوم ما دان نمذ رحمنتين سوى كالت جتي شيخ الشيطان ورين قرتي كيمن كيس جرو خنا ديتي ورين نخائف قدو خنا الرأى كفقاتو منخي خيستاي هذا أباخي برجرات خربين الماء ارتي حلال سفيدو بلتي تجاري منخي خيسة قتاي دنيان بكفي تجرات دو أرى نفتو بروكو بإفنيا شور والله مسكين ما قباتي دين كجبي فتي ما أدبيتي خيسة جرات شوتو إبرا إبتي سيف الرجالة ربي مراد أتياد شوف سيفها قوتو همتو سيهالقو خرا خير الرسيها خايو همتو الرسيها فقيسو سنجن قافين إتي أنتو أكجتو تورا قرتي قائن يوتي تورا لدى جاللاتي ديرو إسانو مالو مجال لقيفة دامي أباليين
وبليسي خين يخون أكيجو ورا ملتيجاري ورا ددتش جالالاتي أنا سعودي خيسان جرا إنت لا تكاني والبرني إيجا والبرني مبودتيغا أتنا تاتي سين فودو فدان جين دوبا إيجا ولينجل لمبودتين أكاسيتي من قدو إرقدني من قدون إيكي ورساني وجينها سواني مهاري في تشوفا والقافتني أكاسيت دوبا أبانكيا من قدو كساتي في مهارين لكم كلن مالك أفودي ديكي هقا إسانة ديكان أتشرع إلي نتي بالبلانين أركاتشون دنديني قروتو قام خيا بالبلي أركاد أبا خيا سوى كالت دجيني أكاسيت ديكي نخا قانا قودي سبر قدون فامي أكا جايبات كونوا أنيس أبلو المخيا محمديف نخا آشا موسى أبلو نخا سيراك إيبالي يجي أبانكي بفخنان نخان كي يغغيفمي أكاسيتي دوبانا غمتشي سني أكاسيتي غا انتلان جالت دفوري عامتو كفو أما خنو وجنجرة ilmoo illee rabbi nuu kenne waan qalbii nama cabsurra dhihoo tana odumaan deemu namni kun gahuggaa wal bira gattaa igaani haasawa akkuma gartee dhiiraa fi dhiirtinis dhalaa fi dhalaanis haasawutti namu gartee bultii katti jaare kanarraa oduu dubbannu aniin kun lafarraa ka'ee akkan itti fuudhe akkan ittiin abbaa kiyya bakka buufadhee bar isaan ni kaanaa godheen jee gaafa kana duuba jaahiloonni wajjin jirru akka gaa isaan biraatti beeku akka nama beekumsa qabuuttiif sehanii mataa qabatanii alla amma te kana fuute kanatti fuudhe aboo ati teef baree heeruma zinaati akkamitti nama wakkalta somaatu silkiitti dhawee abbaan talaatiin intala naakinni sii kennee inni siin jaa ni khaansani malee akkamitti nama bakka buufattanaan jaanii qalbiin na cabte ana fuudhe warra kiyyaa wajjin jirra ilmoo takka dhale mi akkamiin godha intala tanaanii kamu ni khaan sirreeffadhamu karaan goru wallaaleetii warra keenyaa fi warra isaaniillee qaanfadhe gaafachuudha mi karumaan gartee qilleensa gubbaan gaafadhee warri sanis addunyaarra jiranii ni dhagani yoo dhugumatti wanni isaan ja'an sun sirrii taates nama beekumsa qabu tahuu yoo if beekan alhamdulillah yani akka rabbii isaanii galatoonfatan yoo akka kiyya kanatti karaa jallinaa deemanii nama isaan addaan digan ka jiraatu taates wallaale fi beekanii akka tawbatanii nama walitti deebisan akka beekaniifin na dhaqqabaa jechuudhaaf kara keessan iyyadhee eja obboleessi keenya kun Allahu akbar yaa jara keenya akkuma dhageessan kanatti ummanni hogga waa gaafatan beekumsaa maletti deebisaa godhan keessaa jaahilii waan beekumsatti hin qabne keessa odoo galuu baatee jecha rabbii tokko dhagee odoo rabbiin jecha rabbiin ergamaa isaatiin ji'e tokko odoo beekanii walaa taqfu maa laysa laka bihi ilmun waan beekumsatti hin qabne keessan galiin jee rabbiin inuma aayata biraa keessatti kasanirra cimaadha ولا تقولوا لما تصف ألسناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب والركنتي لا وهما سمون تيسن إسن السنفتي إسن بريكتي سمو تيسن قوقدو ولا اللي إسيج إنشي ستنان والربين حلال قد حرام هنقودنا نمني وحلا ليس وحرامي ربي توكج رب الرخيجبا كاينا جربي إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ورين أكسيت وان نمن إسان قافتهم بيخون إسان اتبادا خقويا برو واني قرتي إسان اتخيجباني سببا سانيتي نمني دو قنقورة خيسا قالي شوفتن ملكاون دنيا تسم ملكاون آخرة تسم ملكاوني أكسيت بيخاج ربين دوبة نافجة يا أبالي سخينيا تدراتوني سنجنوتي انت مسلمة تكديمتي جل ديمتي غافتي قراتي سين فودا جتي قراتي غافتشون يسيل لين غربان تكو غرتي غربا تكو جالت نفود جتي غافتشون ميرغا يسيتي تولچتي من غدو غوتي هيرا سيران ورساني دقاني انت لنو خناجاني غافتني ماريكم كن خدان كنني اتلين اسان اللين ست داود دبن سلكي دويتي اباخي بكبوفتي ابان كيني خاسي هدي الله أكبر خوني قرتي دان دوما بريد ولا لخيتي وجه ربين الرسي خاية هقا دبيتنا دقيس ربي خيتي سجودي يا أبا ليس خي تناب جج واني قرتا أتهجت خوني
ولا لخيتيني وان شريان خراغوتي اتهجت دوبوني سنجنو مالي متاخي والقبر نخان كي صحيح المونت المو هلالي خرا رب جالتهم فوتي إبرا إبتي سوجي نتلين يا ربي لك الحمد وجنان دوبا إيغا خانا بودان نما أتقافتي نما شيخا نما وكالتشو دين ديس سنجيسون ربي نسرها جالتو عالم وان بيخو كستي فاقر نما خايو حكسا خانا ربين هايد ميسو دوبا تنافجج يا أبا ليس خين واني أتي واللالان دليد أتي واللالان دليدست نبي ربي تيد التبر نمني درا غرتي أمتا سا متا سار رأي قليد وان كان وكالو متوجتي نبي خين عليه الصلاة والسلام نبي كين مدينة تأيتي عمرو بن أمية الضمري إرقتي نما جانين ورقا ختبت تخني نجاشي ملك حبشا جيسي انت لتكا تمكان سيرم الله بنت أبي سفيان أم حبيبة أنت بيكمت أبان منسي أتكدك اتكافري إسلام مرة به انت التسوني ربي في جتش جال الإسلام ماتي في مكة في فرسي أبان سي دمينا إفتي ديمتي انت لسن أني قرتك قلبي سيدا قوتي قمتشي سونك أبا انت لسن ينفوضو فدانا جيسي جيني أكسي ورقا فوضي مدينة رغي حبشا ديكي أم حبيبة نجاشي أتشت نبي ربي تيف نخاقو دي وان برباتشي سوچوفا وجين نبين كينيا أروزك إيبالتي مدينة دوبا ونمو أتي قرتي جرين قرتي ولا لسانيتين بوفا قرتي ياسن سن أمة ولا اللي قدان إسان اتجرو باطلة 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 قران دان دين لقادا قراءة التوجد خنا دوبا ربي قرتي ورا بلتي قاريتا نخيسها هذا في أبا خيتي في ورا خيتي وجين جراتو سيهاقودو جرين أكناخن أرر إيقلتي أكغنا في اللي فكاتان كيتي اللي نتي غرفمو وقوا قافتشو فيتنما ربين بيكم ستبيخو والراسخون في العلم إنما يخشى الله من عباد العلماء ورا رب جون سنتدك آقافدا أكنمتي سني قرتي بنا في قاماتي في وان الدارتي دير ربي خيس قالوا نمر نما دين الرافقيستني همتو خيساتي همتو خيسان قالنا دبين أتقافت أدو نما مقا شيخم اللي حق أبوتين نملسون دوبا يا أباليان كيا شيخ نخون هدو شيخ مودا جرا شيخ طبي جرا شيخ صوفي جرا شيخ حبشي جرا شيخ تيجاني جرا نما خنا أدام برد نمني جول لي قرآن قرايس اللين كشيخ جرا دوبا تناجج ورني حكم شريعة بيخوفي شيخ كان أكنا كن دتشي في سميدا والأبو تنابجج وربيكم سحكم شريعة بيخو دون من قافن ندرتي سوها قدا اتدقا قرار ربي الرائف بچيفتني الموت هيسن دوغون قرى خيسن قلتنا اسنين جنة ربي ورقرتي حقا دقه جلد مسنا قدو وربات الاس بيخي الرافقاتو ربي سيها قدو سين جنة قبل سغي إيانا نقرتي لما يساداتا لدى جاللا أكجتو مدقي فدا جرخين وبليتين تنيتك أكيتو يا شمرن كينيا مدقي فدا ورقرتي بلتي خيس جرتن وبليتين تنيتون أكيتو duraan biyya alaatiin ture khara biyya dhaqeetiin akkumaan boqonnaaf dhaqeetti akkumaan biyya dhaqeetti tokko gaani beeytan nama agartee dhala alaa dhufe kana viitamiin adda addaa fudhattee coraan siitii fi huccuun siitii fi waa cuftinu ijji laalte isirraa gadi godhattu gurbaan tokko na arke isaa wajji wal baranne walumaa galattuu si fuudhuun fedhanaan ji aanillee naatee gurbaan خدير أكنا جنا ما نقوانا من أولبيا أولسيني نم أفان دي مخوني خدير لمن جرو جاني ميج إيتين إرلا فتاة جت دوبا مدقي فدا جرا خيني وانا عجائباتي بر إيجا هسوا ديرا وجينها سوني خرج أفانغرتي ولي إبسيني مبودتي وليف قال لي دوبا وليف قال لي نافيني قروتو إنجينني تكالت دي بيتي واج الراك أديت أفانجين أكسيتي وما تكر كون إنجرتو نبيرا deemni firraameegaa hanga deemtu hanga torbaan tokkollee taatu ganda keenyaa waliin dhaynu naan jee ganda isaanii wajjin jiraadhe garuu haalumaan wajjin jiru keessattillee nan gammachiifne ani garuutu deemeeti karaa biyya alaa dhaqe hoggaan biyya dhaqe dhageeffadhaa jara keenya hoggaan biyya dhaqe dura tilifoona isaafin dhawe akkasitti kunoo dhaqe waan kana keessaan jiraa an je'een amma gaa
inninis dhaamsine bira kaaye kunuu arrarraa eegali eega rabbi wal nu garsiise akkaawuntiin tun tiyya hoggaa baatii fudhatte mee dhaggeeffadhaa jara keenya intalti tun intala namaati ilmoo isaatii mi beekadhaa intala namaati rabbummaan haa beeku yeroo san keessatti ni haa qabaachuu fi dhabu maaliif as keessatti hin dubbanne obbaliitiin teenye tuni gaafa isaa wajji haasoytee deemtee ganda isaanii dhenne jettu kana ni haana godhateen dubbanne rabbumaatu beeka akkasittiin gaa maallaqa erginaan jennaan sa'illaa inni yaanni isaa alaa dhuftee maallaqa qabdii kishni jiidhaa jechuudhaaf na barbaade an namticha kana waaniin isan amanne jecha yaada gartee inni narra fideen dhugoomsinee akkasittiin haqa kiyyaa karaa warra keenyaatti walirra naa kaayyee ergachuutti eegale gaafa kanatti bilbilee hanga ammaan tanaa baay'ee takkaa fi lama faa dabarte maal inni keenan geenye akkami moo akkaawuntii si dura dogongora ta'e lakki sirriidha anumaatu sitti erguun fedhini tolchite duuba malli maalire maal siin jee wanni jee yoonii fi maallaqa natti ergine mee dhaggeeffadhaa ilmoo namaa akkatti ilmoo namaa haadha abbaan saree godhaa jiran mee dhaggeeffadhaa mujrimoonni akkatti ilmoo namaatti laalaa jiran yoo maallaqa natti ergine ani si hiiki ati arrarraa eegalii jaartitii yaami akkasittiif beeki akkana haegaa guyyaa sanirraa eegalee waa takka ittiin ergine warra karaa warra keenyaattiin waa ergachaa jira mee waniin as keessatti dogongore yoo jiraatte karaa shari'aatii fi karaa yaada sammuuttis naasirreessaa jetti obbaleetiin danjituni. Yaa obbaleeyyan ta duraati yaa obbalii ta duraati ati biyyarraa taraa duraa deemtee ala baatee biyya galuu galiinsi biyyarraa ala dhaquun kee siif boqonnaa haa taatu malee wanni sirra ture silaa akka gartee waan dabreef ta'uubaa sii taatu achumaan hafuu sirra ture biyyatti. Garuu biyya dhayxee ilma dhiiraa tokko wajjin ibsattaruudhaaf barachuun waan rabbiin jaalatu rakkoon takka illeen hin jiru. Ammoo irra gammachuun maal turte achumaan teessee heerumtee odoo mana kee qabattee jiraatti irra gaarii sii tole duniyaa fi akhirattis. Kasaaraan gurguddoon ati keessa galtee maal? Kasaaraan gurguddoon gaafa haatee mana ganda keessanirraa warra ganda isaanii wajjin dhaytu ni kaan qaabna godhateef waa takka illee hin dubbanne. Sihii keenan jee malee yoo khani khaan qabne isaa wajjin torbaan tokko achi khateessu taate hanga wajjin jirtu zinaan khawaji jiraattu taate khasaraa guddo akka keessa galtee beeki ammoo gaafa san keessa ni khaa qabaatu fi qabaachuu kee dhabake yoo asuma gara gallee sihii keenan jee jechuu kanarraa ni khaa qabdi jenne malee ati ni khaana godhatee waa takka haasawa keessatti waa takka illee dubbanne yaa obbaleetiitiin ammoo rabbuma keetiitu nurra si beeka haa ta'u walumaa galattu haasawa keessatti gurbaan kun hogga wal taane warra keenya nama ergatee warra keenya dhaqanii warra waliin dubbatanii na heerumsiisanii ni kaana godhin waa takka illee hin dubbanne ammoo karaa gartee alaatti deebi'uun kee dogongora guddaa akka shari'aa islaamummaatti diinkii kopheen irra deemte jechuudha yoo ammoo ni kaa godhattee ka isa kanaaf jaartuma dhugaa taate irra fiinte ammoo maallaqa gartee erguu dhabuun kee waa tolchite akkana kunu warra gartee qanqalloo tolfateetuma waan jaartiin ergatu keessan naqate fedhu zinaan godhu fedhu farshoon dhugu fedhu jimaan qamahu fedhuun huccuun jijjiirratu fedhu mana waa bitee maqaasaa jijjiirratu akkan taane halaalkee namni rakkina guddaa kana uume haadha abbaa intalti tun irraa dhalattee duuba ta'ammoo jaarsii gartee ani sii jechuudha yoo gaafattu taate yoo gurbaan kun ni khasi godhatee khajiraatu ta'e dhaggeeffadha yoo gurbaan kun gaafa gartee isa wajjii wal taatee ganda isaanii dhayxu san ni khasi godhatee taatu taate karaa warra keeysaniitiin sihii keensaa bakkarkatte hiikamte eega hiikaa qabaattu taate khasihii kutaate wannummaa yoon biyya deebi'e namtichi kun na barbaadaa na deeffachuun sodaadhaa jettee rakkattuuf maali biyya isaa bulchaa maaltu harka isaa jira jechuun kee namni odoo rabbii kee abdachuu dhiifte foon irraa dhalatte abdachuu dhiifte akka waan inni kun biyya bulchu akka waan inni kun dhufee xayyaaraan si fuudhu if godhuun kee isiniitu bilaashiif godhe yaada kanaatiif jecha irra hedduun shamarraan garii warra keenya itti na gurguri warra keenya rabbuma sodaadhaa jechuun akkanarraa qaanfadha intalti muslimaa hin gurguramtu
warra keenyatti na heerumsiise jaa itti na gurguran jiina gurgurri beeylada beeylal jecha kanarratti fudhatteeti laal akka beeyladaa dhalaaniif goote mujrimni tokko na gaafattu malee sadaqatin warra keessan hin gargaarin warra khayri wallahi tahaqasiidha horiisiidha jaarsi khiyya gartee waan an fudhadhu ni beeka yoon ani maallaqa hanga durirra irrise maalleen eessatti irrate jedhin na gaafata an immoo gaafasan masgida garii khajaaranfatti waa diqqoo sadaqadhe hogga inni na gaafate khejibee mee dhaggeeffadhaa jara keenya bar hospitaalaaniin dhaqeen je'eeni wanni khunarratti haraami jetteeti gaafatti fatwa mee rabbi sodaadha intalti takka hurkaasi jidaara hayte huccuu miccee nyaata goote kaawiyaa goote waan silaa dhiirti dalagu dalaydii maallaqa kana hurkaadhaan akkanatti facaafachaa bakka owwaa dhaabbattee fiddu kana saree if goote horii halaal rabbiin isiif halaal godhe kana namticha boru gartee isiirra fuudhu horii yoo fedhe isii haadu isarraa sodaaf jecha rabbi sodaa dhabdee maallaqa san bar wanni inti balleeyse fayyaan dhabee jette rakkoo tana eenyuun mudi haadhaa fi abbaa adeerranii yoo inni hin jiraanne obboleeyyanii yoo abbaan hin jiraanne duuba tanaaf jecha dhaamsi dhiiroo dhaamnu maali dhaamsi waan ammaan dura dubbanne eegalamaa gartee erga arraan tanaa keessatti durfanne waan dandeenyuun duuba obboleettii teenya ati wanni ishee dhaamnu haataa tamaan karaa warra keessanii qajeele namtichi kun beekadwaal qawweemi waan fedhe fudhatee mana keessan ol seenee akkasii fuudhuu hin dandeenye beeki tanatti amani mataa kee ol fudhuuti mataa kee ol qabadhu warra irraa dhalatte wajjin qaadii dhaqiitiif irraa buuse dubbuma tokkoo fi laman godhin yoo inni harka kenne waan dabare cufa tawbatee karaa rabbii deebi'ee atillee namtichi kuni diin qaballee waa takka ibadiin isaarraan dubbanne nama if arkee waan keessin gaafanne yoo ta'e wajjin bultii teetitti deebi yoo bultiin sun durumaanuu kan haasaa qabdu taate tanaaf jecha irra caalaa gartee rabbiin ikarra caalu rabbiin si haa filu dhaamsi isiniif dhaamnu tanaaf jecha walumaa gala nama biyya keessa jiruu fi haala jiruus warreen dhaamsa keenya kanarraa fudhatee hojiirra oolchu rabbiin isaan haa godhu wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa maashaa Allah shiika keenya kabajamaaf jaalatamaa Dr. Lawal Islaam rabbiin isinirraa haa jaalatu umrii keessa rabbiin nuuf haa dheereessu isiniin jenna dhageeffattoonni keenya kan YouTube irratti yaada gaggaarii nuuf gumaachaa jirtan hedduu isin galatoomfanna yaadni keessan hedduu nu fayyadu jira ammas gama qophii itti aantutti isin dabarsina barnoota aqidaa qulqulluu dhageeffannee walitti dachaana إنما وان تاني يالا إذا مخلوقات خالقه لا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين تقفتوتا في أردفتوتا راديو نور الهدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قودي لما فا كتان ددامي لميسو كبرونسكين أربع فرقة الأحمدية فرقة ولله لا أسندرا والنبركات الري إيجا باتي الدوتي نواقض الإسلام وانجدا وان إسلام ما ديق كإسلام ما بلس كإسلام ما كيسا نمباسو وكلانين أبان كتابا شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه كتاب سكي سدبته وكلانين سون ولله لا ترهد الحمد لله وكلانين سون ولنجين جرهد أرمو وان جديد وان آراء كول الله ثم يوسن جيتان الأحمدية فرقة أحمدية فرقة جدا فرقة أحمدية فرقة أمتي بيجدو كيسب بيكمت مسجد كبدي إمام كبدي كاركارس كبدي وان أدى كبدي أمت بيجدو كيس بيا إدو كيسة فجأتي جرتي جتشو فرقة أنتو يو سلالتن فرقة أحباشتي والفكاتي أكاتا نسيني تلفت فرقة أحباشة موتم أبا إرد تقوم إسلاما ديقوف أمة إسلامة تنجابسوف فرقة أحباشة بيا إثيوبيا فيه
wanni firqaan ahbaasha dhufteef tokkummaan islaamummaa akka isiin cabxuuf akka ummati islaamaa tokko tahee jabaatee waliin qabanneef tokkummaa islaamummaa laamsheessuuf naafessuuf cabsuuf tanaaf fidan sabab kana ummati islaamaa dhiigedduu kafaleedha dhiigedduu jigeedha sabab gartee waan kana namedduutti sabab waan kana duhe namedduutti sabab waan kana hidhame man hedduutti diigame ilmaan hedduu yatiim tahe dubartii hedduutti armala tahee jechuu jaarsisii dhabde firqaan tunilleen ahmadiyyaan tunillee firqa tanaa wal fakkaata firqaan tun bakki toon isin keessatti argamte mootummaan injiliiz garboonfataan mootummaan abbaa irree waqti biyya hindi kan dhufu biyyiti hindi waqtii sunitti islaamummaan keessa cimtu islaami tokko ulama isaan marsee ulama isa jabeeffate kitaab rabbi isa irra barate sunna nabiyyi alayhi salaatu wassalaam irra barate islaamummaa ofii jabeeffate akkasi sochoha tokkummaan islaamummaa waqti sun keessa biyyi sun keessa cimtu ummati tokkodha waqti sunitti akka harki tokkooti akka qaam tokkooti jajjabaa biyyi hindi keessatti mootummaan abbaa irree ka ingiliiz waan kan laalee jennaan is rakkiste tokkummaan islaamummaa kun rakkinina fiddi maaliif jennaan tokkummaa kan duubu waan guddaa jira ka addunyaan hedduun sodaattu summaan fariidatul jihaad dirqam jihaada jira mootummaan ingiliiz biyyi hindi dhufe jennaan waan akkana arge yoo laaleetiin jedhu wanni kunis hin baastudha inni biyyi kan garboonfachuuf waan wanni kun jirtuun ganama lag guddaa kafala dhiig guddaa kafala lubbuu hedduu kafala xaaxa guddaa jira cabuun malaadha mohachuuyyuu dadhabuun mala hin sodaate achirra mal itti baasedha tokkummaa islaamummaa kan karaanan cabsuun diina isaanii fakkaatti fidee ka gubbaan diina islaamummaa fakkaatu ka ammoo keessii kufri keessi shirkii waan islaamummaan hin beekne ka kitaab rabbi keessatti hin beekamne ka sunna nabiyyi keessatti alayhi salaatu wassalaam hin beekamne waan takkuma islaamii hin beekin waan akkana kan itti fidaa jedhee kan laf kaahedha wanni ati barachuu qabdu firqa wanni siin jedhan kun guutuun urriin dhuftee dabartiidha isiilleen dhuftee akkasumas dabarti firqa guutume taarikh isii qara hilaalidha waqti kaate qabdi kaatee hag sunitti ol fagaatte dubbiin isii jabaatte haqiidan isii faffacaate namni isii dur dhaabat kaan ijjeefamuun kaan qabamuun kaan biyya baafamuun wanni adda adda dalagamte hag diqqa sunitti laf rabbashte waan bira taate hagum diqqa tokko dabartiidha garuun fagaatiin ahbaash laal ahbaashii hag diqqa tokkotti maan daladde biyyi kaastee wareersitee waan bira taate haqiidaa bakka barsiisuun masjid keessa barsiisuun masjid waan isaanii ayyeen jedhiin cufuun markazi cufuun ulama biyya baasuun kan aggattaa dharmeetire dabranidha urrii tanaafuu waqti kaat qabdi asitti amma wanni ati hubachuu qabdu isii waqti kaat sun bilaashatti hin kaatu beeki siyaasa waliin deemtidha waan kaasa jiraadha hedduun isaanii maan ta'anii waan mootummaan itti fayyadamu makiina mootummaa akkanaa makiina mootummaa abbaa irree ta'anidha mootummaan abbaa irree isaan kan makiina godhate yaabbate akkasi karaa isaaniitiin ummata islaama gahaadha karaa isaaniitiin ummata islaama gahaadha tanaafuu hedduun isaanii harree mootummaa kuffaarati hedduun isaanii harree mootummaan kuffaaraa yaabbatte islaamummaan cabsuuf tokkummaa islaamummaatiin balleessuuf islaama yaad adda adda keessa galchuuf rakkin adda adda keessa galchuuf akkasit dalaganii jechuu meesha fakkiif isaan ittiin ummata islaamatiin lolanidha duuba qul jaa alhaqqu wazahaqa albaaxil inna albaaxila kaana zahuuqa jedhi yaa muhammad haqi dhufeedha jibbite jaalatti haqi dhufeedha akkana beek haqi dhufee qul jaa alhaqqu wazahaqa albaaxil baaxilii deeme wanni kijiba wanni dhara wanni soba deeme bakkin qabuudha sobii bakkin qabuudha haqqiin hin qaqallatti malee hin cittu beek yoomillee baaxili yoo haq fedhi guddatellee yoo haq fedhi jabaatellee akreefu jenne beekinni urrii yoosu kahaadha yoosu deemadha tanaafu rabbiin maan jedhe inna albaaxila kaana zahuuqa wanni baaxila deema baaxili yoomillee bakkin qabuudha hagum xiqqa tokkuma mul'ata hin calanqisaan
hin cululuqa haqdiqa tokko achiin duubattiin kahaa hin deema argamuu hin danda'u. Asitti obboleeyyan kiyya wanni wal hubachiisu nami garifaa waan jedhu waan aqiidaa kan ma dubbattanii wanni aqiidaa kun tokkummaa islaamummaa balleessaa awwaanan jedhu wanni kuni wallaaladha. Wallaala yoo ammoo nami beeka waan akkana dubbate beekan kun beeka jallatee sammuu nama hidhuu barbaadu. Sammuu nama hidhuu ka barbaadu mataan isaatu sammuun isa hidhamtee jirtidha. Maaliif ennaan nu tokkummaa islaamummaa eeguuf tokkummaan islaamummaa nu jabaachuu fi waan firaqa kan beekuun dirqamaadha. Yoo bakkii firaq hin beekin kun akkan jechuu yoo addaan hin beekin ummati kun ummata akkanaati jechuu yoo addaan hin beekin mee akkamitti irra ufeedda tokkummaan islaamummaa akkamitti jabaatti firaq jechuun kun war tokkummaa islaamummaa diiguu deemu war tokkummaa islaamummaa balleessuu deemu ayyee atin tokkummaa islaamummaa eegaa jetta achiin nam tokkummaa islaamummaa balleessuu deemullee hin tuqu waan isa hin dubbatina jetta mee akkamii faallan kun lamaa walitti qabamuu danda'a. Akkan jechuun kun aduwwii jira laakiin waan aduwwii hin dubbatinaa jechuu fakkaatti. Nami waan barbaada dalaguuti atammoo iji qabadhe afaan qabadhe callisii fakkaattidha. Tan diinaan islaaman qabdu. Waan sharrii yoo argite waan dandeettiin irra nam dhowwuu qabdu. Waan dandeettiin irra deebisuu qabda. Atiin sharriin sharri jechuu yoo beette sharri sun irra ufeedda. Khayriin khayri jechuu yoo beette wanni kun khayrii jettee itti deemtee daladda. Haala ammoo hin beekinitti wanni kun sharri jechuu akkamitti irraa of eeguu dandeetta. Wanni kun duub gabaabinna barumsatiidha. Maaliif ennaan firqaan akka khawaarijaa, firqaan akka shaaciraa, rakkinni guddaa isaan sahaabaa rasuula irraa jalqabe alayhi salaatu wassalaam ulama islaama ummata islaama geessan nami seena qarahee wanni kun gartee akka gaarii isaa galtiidha. Ummati khawaarijaa sahaabaa rasuula hagam fixan. صحابة محمد عليه الصلاة والسلام كمحمد برقابة كدينا كانت همسن هجم في تنيدا أيه ور خوارجا كارد جرو إسانهم فكات الدامتيدا أمتي شاعرة إيجا بيجي كبتني قر وقا إبا فريكا جو يكان إبا شنيكا جو وهجم دلجن هكيدا إساني فجاسو نما كيدا إساني كابني كابو إجيسو ركنا جم الرجيسن أمتي معتزلة زبان إمام أحمد كيست لكن كم دلقن إمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة وأنا قمت دلقن أكن هذا ولما قام وقت سنده بيجبه بيجد ريسي ككرادوي كديبسي بيجبه بكني جرنميهم بين بكني بينامين أرجين هجمي جراد ركني قدا كان أكمت تندبني ركني قدا كان أكمت أمتها في نفسني كوان تكون ما بلست أتنيجي تكون ما يدي tokkummaa kan waan balleessaa guutuu eeguu qabdaadha. Fakkiif kun maal fakkaata? Nam tokko kaman isa bane mani kiyya nam cufaa banaa anammoo man kiyya akka namni tokkollee seenullee hin fedhu jedhee man isa nam cufaa bane nami guutuun seenuu danda'a achiin man kiyya namni tokkollee gartee hin seeniin nam jedh gartee fakkaata. Hin maluudhonni akkana. Eegamaan jennaan man namaa banti man kiyya namni tokkollee hin seeniin jechuun hin maluudha. Maan jennaan bantee jirtaan. Kanaafuu nu tokkummaa islaamummaa eeguuf firaq addaan beekuu qabna. Kun akkanaa jenne. Yoo ammoo argitallee nasiihaa godhuufi qabda. Abboo karaan kun siin baasu kootti. Karaan si baas karaa rabbiiti. Kitaaba rabbiiti sunna rasuulati. Kanattu si baasa karaa ulamaan islaama deem kanattu si baasa kootti waan dandeettuun akkasi birdhaabattaa jechuudha. Firqaan Ahmadiyyaa firqaa mootummaan abbaa irree fideedha. Mootummaan garboonfata. Mootummaan biyyi Ingiliiz biyyi Hindii kan dhufe jennaan tokkummaa islaamummaa waqti arge ummat kan dur dhaabachuun na rakkisa. Mallaqa hedduu na kaffalchiis. Dhiiga hedduu narra barbaada. Cabuulleen malaadha. Offoluu dhabuulleen mala. Kanaafuu malaan itti deemaa jedhee isaan keessa nam maqaa isaanii himatu. Ka diina isaanii himatu. Ka ammoo jalaan summii adda addaa qabu. Ka summii adda addaa nam nyaachisu. Diina kan balleessuuf, tokkummaa balleessuuf, ummata addaan baasuuf, akka tokkummaan hin jamaan, akka laafinni nam keessatti argamu, akka isaanummaan deebi'anii wal nyaatan addaan qoodamanii jechuun waan akkasii dalagee. Mootummaan biyya Ingiliiz garboonfataan. Firqaan tun gaafii isiin tokkotti argamte. Barkum tokkoof 900 akka miilaadiitti jechuudha. Barkum tokkoof 900dha. Wanni isiin argamteen akka reefu jenni suni tooftaa mootummaa Ingiliiz. Mootummaa garboonfataa abbaa irree. Wanni argamsiisaniif tokkummaa islaamummaa ittiin diiguuf.
dirqam jihaada ittiin balleessuuf islaamummaa balleessuuf kanaaf firqaan tun argamtee jechuudha. Namni tokko hidhee waan kanan mata tahee abbaa itti tahee qaamitti tahee eegas gubbaan islaamummaa himachaa jalaan summii adda adda afuufaa summii adda adda facaasaa tokkummaa islaamummaa naafessuuf laamsheessuuf ka kanaan fiigi ka kan qabate kanaan deem Mirzaa Gulaamu Ahmad namichadha. Mirzaa Gulaamu Ahmad Alqaadiyaanii tanaafuu isaan namicha kanatti hirkifamanii Ahmadiyya jedhaman. Ahmadiyya Mirzaa Gulaamu Ahmad Alqaadiyaanii namichi kun dhalooti isa biyya Hindiiti. Nam Hindiiti. Hindi dhalate maqaa islaamummaa himata. Mootummaan Ingiliiza kireefu jenni sun haqiida tan abbaa itti godhee summii ofii facaas kan abbaa itti godhee qarqaarsitti baasee wa hedduu godheefi akkasitti akka inni waan kan facaasu akkasis taasisee jechuudha. Namichi kun gaafii inni dhalate barkum tokkoo 839 gaafii inni dhalate 1839 akka miilaaditti gaafana dhalatee jechuudha. Inni kuni ummata Ingiliiz Birtaaniyaa ka jedhan ummat kan waliin shaagalee kanaan wal qabate amri isaanii guutee fi ajaji isaanii guutee fi waan isaan fedhan tahee fi islaamummaa balleessuuf wa hedduu gartee dalagee jechuu isaanii wal qabate. Wanni inni dalage isaan waliin islaamummaa laamsheessuuf waan haq qabaate miti. Ammoo wanni ati hubachuu qabdu abbummaan fedhellee yoo inni karaa haqaatan keessa bahee quraana hadiis keessa bahee wa fidaa jedhe wallahi isaa guutamuu hin dandeettu. Yoo haqi barbaad qabeenyi qabaat meeshaa qabaat abbaan jabaanis duub jiraat abadan wanni sun isaa guutamuu hin dandeettu. Wanni waan rabboof waan namee ofuu miti jibbite jaalatte dubbiin tun dubbi dhugaati. Jibbite jaalatte dubbiin tun dubbi dhugaatidha. Yoo akka rabbiin ol si fuudhfeeti yoo namilleen si jibbe diinum rabbi jabe sunumirra duhiidha. Sunna rasuula alayhi salaatu wassalaam sunumirra duhiidha. Abbaan fedhe si jaalatu ka fedhe gartee si jibbu ati wanni si bira jabduu maani haqirra hin miliqin haqirra hin gorin akkana laal haqirra hin gorinidha. Rasuuli akkam jedhe achumatti si arganiiti. Rabbi akkan jedhe achumatti si arganiiti. Wanni akkana haraam irra fagaadhi. Firqaan akkana hin ta'u irra fagaadhi. Wanni akkana kitaab rabbiitii wal dhaba sunna rasuulatii wal dhaba islaamummaa wal dhaba irra fagaadhi. Wallahi tanattu jiruun tanaadha. Tanirra gortee jennaan ammoo wallahi jiruun qabdu. Yoo ammallee si fakkaatti wanni kun hin jabaatti hin sitti yoo isin si fakkaattellee wallahi gar tokko hin geettudha. Kun sunna rabbii waan rabbiin subhaana uume ka rabbiin argamsiise ka ammallee ummata siin dura hedduu irratti argamee ka nama siin dura hedduu irratti argamee waan akkanaati. Firqa khawaarijaa laal hagam jabaatti hagum diqqa tokko akkuma duubaatu taduun kanan baatee galgalliiti isiilleen akkasuma mul'attee wanni isii jajjabaattee eessa dhaqqabde hagum geenne garteen dabarte haqqiin ammoo achum jirti subhaanallah. Firqa mu'tazilaa laal mootummaa dhaabatee waraan jaarratee maani jedhee waan hagam tahee bahee guddatee dagaagee haq dabriidha. Hin dagaagee malee iddi dachi keessa hin jiru gubbumtan jiraadha. Dikkum tokko aduun dhoofte jennaan achumatti oolagaa achumaan badaa nami achi waan isaa tokko hin qabu haqqiin ammoo bakkuma ofii jirti. Tanaafuu dhugaan hin qaqallatti malee hin cittu beeki. Ummata ahbaasha kan laal ahbaashii dagaagee guddatee hatta deemanii dirqiin leenjii gartee namaa kennan. Bakka akkana leenjii jira kootti jedhanii dirqiin leenjii namaa kennaa turan waraanan. Yoo ati hin didde waraanan si qabanii bakka leenjii sun si geessan. Bakka leenjii sun keessallee kalima dubbachuu hin dandeettu dhageeffachuu qofa bes dabranii khutbaa masjida hedduu keessatti waan ahbaashii jedhu haqiida ahbaasha kitaaba mallee ahbaasha kitaabii kun baratamuu qaba. Khutbaan haqiida ahbaasha irra godhamuu qaba. Hatta madrasa keessa wanni akkana dalagamuu qab jedhanii haq sadarkaa sunii guutuu yaadaa turan. Arrimeeti adubaati namni hedduun qubaan qabu ahbaash waan isiin taate namni hedduun hin beeku dabarte sunillee haqee ammallee bakkuma ofii jira laal. Tanaafuu hin jijjiiramin atin abbaan haqaa kaaqi jaldeemti hin jijjiiraminidha. Alifa waqti guutuu alif tahid achumatti si arganiiti. Alifi hin dabu alif ilaal yoo tokko alif kan barreessitu gubbaarra haq jalaatti akkasi gad dhaabdee barreessitaadha. Hin dabuu jechuu alifi ati nami haqirri jiru nami aqiida sunnaa qabat akkasi gartee hin dabin. Ka fedha si jibbu
وان فدان قرتي دبتني وان فدان اسانتي دينك جبي فدي اكنا هنددبين هندداكين قد رابد ثبت كتاب ربي في سنة رسول الله عليه السلام لقي فتوتا في اردفتوت كينا برمسيك ينكار كنا بارك الله فيكم جزاكم الله خير صفة ذات عيسى الله ما كان ربي دانسا الله كانت النباسي الله قرآن فديسا الله ربي رب ماسا الله إساتون فيمي الله قرآن فديسا الله إفتنوا دامي الله إفتنوا دامي الله 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 مولا الله 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 مولا ما شاء الله شيخ كينيا كبجما بجالتما أستاذ حسين سورة بورنا ربين إسن الرجالته أما السدركا كيسن أولنوها فولوه بكما جرتانيتي سناتي سوسن جنة فدي ربيتين سجنتا غيار عاطف كنديفني أسمرتي غولمنا هنگ سجنتا يتيانو وليت دجانوتي نجي ربي كيسن فجرات جروك أناني كيس أكبر ملكي دنيا أكرار قد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة